ubuhinzi n'ubworozi bifatiye runini ubukungu bw'igihugu ndetse n'imibereho myiza ya muntu. Gusa ibibazo bitandukanye nk'isuri, kugabanuka k'ubutaka bwera n'ihindagurika ry'ibihe bikomeje kuba imbogamizi zikomeye mu iterambere ry'urwego rw'ubuhinzi. Gutera ibiti bivangwa n'imyaka ari nacyo kiganiro cyacu tugiye kugarukaho uyu munsi, ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo guhangana n'izi ngorane. Njye muteze amatwi ndi Elias Hakizimana, mbahaye ikaze kuri ATV. Muri iki kiganiro turagaruka ku kamaro k'ibiti bivangwa n'imyaka n'uruhare rwabyo mu iterambere rirambye. Ibiti bivangwa n'imyaka ni uburyo bwo guhuza ubuhinzi n'amashyamba mu rwego rwo kunoza imikoreshereze y'ubutaka. Ubu buryo bushingira ku gutera ibiti ku mirima aho bivangwa n'ibihingwa cyangwa ubwatsi bw'amatungo. Binyuze muri ubu buryo, ibiti byongerera agaciro ubutaka, bikarinda isuri, bikongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse bigatanga n'ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro. Ese wari uzi ko u Rwanda muri uyu mwaka wa 2025 ruzakira inama y'ihuriro mpuzamahanga ku buhinzi bw'ibiti bivangwa n'imyaka? Iri huriro ryitezweho kuzamura ishusho y'imihingire y'ibiti bivangwa n'imyaka, rikanazamura inkunga, ubushake n'ishoramari mu buhinzi bw'ibiti bivangwa n'imyaka. Rizashyiraho kandi amahame ku birebana n'ubufatanye, ishoramari ndetse rinashyireho umurongo rusange ngenderwaho mu buhinzi bw'ibiti bivangwa n'imyaka. Tugarutse ku kamaro kabyo, ibiti bivangwa n'imyaka bifite uruhare rukomeye mu kurinda ubutaka. Imizi y'ibiti ifasha gukomeza ubutaka, bigatuma imvura idatwara ubutaka bwiza bukoreshwa mu buhinzi, bityo intungagihingwa zigakomeza kurumbura ubutaka. Ubushakashatsi bugaragaza ko gutera ibiti bivangwa n'imyaka bishobora kugabanya ubutaka butwarwa n'isuri kugeza kuri 30%. By'akarusho, ibiti nka Gereveriya cyangwa se Seisbania bifasha kongera uburumbuke bw'ubutaka, bikaba ingenzi mu kongera umusaruro w'ubuhinzi. Gutera ibiti bivangwa n'imyaka bifasha mu kubungabunga ibidukikije mu buryo butandukanye. Ibiti bigira uruhare mu gukurura umwuka wa karuboni mu kirere, bikanagabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. By'akarusho kandi, ibiti bitanga ubwihisho ku nyamaswa n'urusobe rw'ibinyabuzima, bikongera ubusugire bw'ibidukikije. Aho amashyamba yagabanutse, gutera ibiti bivangwa n'imyaka ni igisubizo mu kugerageza gusiba icyo cyuho cy'ibura ry'ibiti. Ibiti bivangwa n'imyaka bitanga inkwi, imbuto z'ibiti n'ubwatsi bw'amatungo ndetse bikazamura imibereho y'abaturage. Uburyo bwo gutera no kubungabunga ibiti bivangwa n'imyaka bushobora gutanga imirimo ku baturage, cyane cyane urubyiruko. Ibiti bivangwa n'imyaka bifasha kugabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ibiti bikurura umwuka wa karuboni, bigafasha kugabanya ubushyuhe bw'isi. Ibiti bivangwa n'imyaka bifasha kuringaniza ubushyuhe mu butaka, ibihingwa birimo bikagumana umwimerere. Ibiti nka Gereveriya cyangwa se Kariandara ni bimwe mu bikunze kuvangwa n'imyaka. Ibi biti bifite ibyiza birimo gukura vuba, kongera uburumbuke bw'ubutaka no gutanga ibikomoka ku biti bifasha ubuzima bw'abaturage. Ubushakashatsi bwakozwe na za kaminuza n'ibigo bitandukanye byagaragaje ko gutera ibiti bivangwa n'imyaka bifite inyungu zifatika. Urugero, ubushakashatsi bw'ikigo cy'ubushakashatsi ku buhinzi n'iby'amashyamba ICRAF bwagaragaje ko ahaterwa ibiti bivangwa n'imyaka umusaruro w'ibihingwa wiyongera ku gipimo cya 20% kugera kuri 50% ugereranije n'ahandi hadateye ibiti. Kubera ko gutera ibiti bivangwa n'imyaka ari igikorwa gisaba ubumenyi, ni ingenzi ko abahinzi bigishwa uburyo bwo guhitamo ibiti byiza, igihe cyo kubitera ndetse n'uburyo bwo kubibungabunga. Ni ngombwa kandi ko habaho gahunda zihamye zo gufasha abahinzi kubona imbuto z'ibiti byiza no kubyitaho mu buryo bukwiye. Nubwo gutera ibiti bivangwa n'imyaka bifite inyungu nyinshi, hari imbogamizi zibangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda zirimo ibi bikurikira: ubumenyi buke ku buryo bwo gutera no kubungabunga ibiti, kubura isoko ry'imbuto n'ibindi bikenerwa muri iyi gahunda, gukenera ubutaka bunini kandi abahinzi bafite imirima mito, ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zituma bimwe muri ibi biti bidakura neza. Izi mbogamizi zikomeza kotsa igitutu leta n'abafatanyabikorwa mu kongera ubukangurambaga, amahugurwa y'abahinzi n'ubufatanye hagati y'inzego za leta, imiryango itari iya leta n'abaturage muri rusange, hagamijwe ko ibiti bivangwa n'imyaka byaterwa ku rugero rushimishije. U Rwanda rushobora kugera ku iterambere rirambye binyuze mu gushyira ingufu muri gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka. Ibi kandi bitanga amahirwe yo kunoza ubuhinzi, kubungabunga ibidukikije no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Gutera ibiti bivangwa n'imyaka si gahunda y'igihe gito, ni gahunda y'igihe kirekire igamije kuzamura urwego rw'ubuhinzi,
kurengera ibidukikije no guteza imbere imibereho ya muntu. Gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka ifite amateka maremare mu Rwanda kandi yahawe umwanya ukomeye muri politiki y'ubuhinzi no kuzahura amashyamba. Mu myaka 40 ishize, uburyo bw'ibiti bivangwa n'imyaka bwakorewe ubushakashatsi bwinshi butandukanye kandi bukomeza gutezwa imbere. Leta y'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, by'umwihariko umuryango mpuzamahanga w'ubushakashatsi ku biti ICRAF, bakomeje gushyira imbaraga mu bushakashatsi bw'ibiti bivangwa n'imyaka. Mu mwaka wa 2017 u Rwanda rwamuritse ku mugaragaro politiki y'igihugu ku biti bivangwa n'ibihingwa y'imyaka 10 ishyirwa mu bikorwa kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2027. Iyi politiki igena uko gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka ikorwa mu buryo bwimbitse, mu buryo bwo kuzahura ubukungu no guteza imbere icyaro. Iyi politiki kandi iteganya ingengo y'imari ya miliyari zisaga 11 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibikorwa byo gutera ibiti bivangwa n'imyaka byagurwe kugeza mu mwaka wa 2027. U Rwanda ruteganya ko kugeza mu mwaka wa 2030 nibura 100% by'imirimo izaba iteyeho ibiti bivangwa n'imyaka. Abahanga bavuga ko nubwo hari ubushake n'amahirwe menshi byo kongera ibiti bivangwa n'imyaka, ishyirwa mu bikorwa ryabyo rikomwa mu nkokora no kubura ishoramari rihagije mu bushakashatsi, amahugurwa n'ibikorwa remezo. Bahinzi boroze mudukurikira kuri ATV, ndabashimira uruhare mudahwema kutugaragariza mukurikira ibiganiro byacu ku buhinzi n'ubworozi. Wowe kandi utarakora subscribe, kanda kuri ako kazogera unasangiza abandi iki kiganiro. Mbifurije ibihe byiza.